alme meduge program fasha ingris fa ko dingen to tibe funa meduge program ga me mawdumat hisa ko dan hori daira ta kabadar warag gina tafat wa hak tak e bahutte kuriya besen to program ga hisa ko inde bay faranu min hisa ko mawdumat ta kabadar ga bi tafat ek platform ta gadi vehin alme raja tamsil kurumuge wa hak alme dakar ga me de samay ka wa kan alme awter india ga me da me to fas ke wa hak alme hisa ko dingen to bayna da me platform ga di vehin tamsil kurata alme mms ka ma fa horere hama අනෙක්කාවේ සල්ගොන්මෙන් නම් ආමුකොන් අල්ගොන්මෙන් ගිතරේග මේ කුලේ වරතකා එකක හරකා තව ගිතරෙන් අල්ගොන්මෙන් නම් ආමුකොන් නීවේ වහකින් හෙන්නමස් දිවෙහින්ගේ පයකෝ බනදගම මේ පොඩ platform එක මේ වණි අනෙක්කා සමති වෙහින් ෆහුරුරා ෆද කාමියාබෙන් හොදා ෆේම එකම ගුලේ ගතුන් තිබේ ෆුන්නා හැම මේ වගුත් කොලම මල්මති සකෝද අනෙකතුන් වර්ල්ඩ් boxing council ගේ මුවතයි amateurs 2025 ga rajyam wadakon hodi kamiyabe gole goto malmati sakol mata kalmun nak studio ga debe flok bar wada non kurimati ga minevi Maldives fighting championship MFC ge founder Abdul Firshan Adi den hame akbar wada non Maldives fighting championship ge chief operating officer Ali Haisham debe fitness program farat marhaba ngeta anmenna me banadaga me platform ek ga divehin gos boxing tara me fight ko ngeta rangal fight difa medal den hifagen kaamiyabiya kon anna wahaka buni malum men divehin gitere gam ko kule kulurta ken no me onnani kenda e mon ter ha mi furta mi stibe fulunge mi faharga mi gam represent kori kurun komeswaraka kine dibun fursate to ya mi mubarata ki kine do dia mubarata to ege tafsibina awon fashamani onni tonga malum mi gitere gira divehin eha family no mi khala kulurta ka adi ko bato परपर शुक्रिया उन्होंने प्रोग्राम में फुर्सत देवी को मट्टा का मी फुर्सत मालूम है मी मिहारो कुनु मी मुबारक तो बैरवी 2024 का नवंबर 23 का लोन में नुवा एथलीट बैरवी हम श्रीलंका का बेबी वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल मोइता इवेंट के बैटल ऑफ टाइटन्स नमुगा श्रीलंका का नुवा फाइटर ना राज्य का नुवा फाइटर बद्दो के हम डिफरेंट अने वेट क्लास के बैरवी अदि हम मेन इवेंट के हम ए वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के मोइता बेल्ट वादपुरी देख एक नतीजा दिए को कि अरुण बेंगी तेरे हम गिने एथलीट हम वर रंग परफॉर्मेंस तक देखी एक अरुण बेंगी इब्बस मैच को अने विन नो भी देवना दिबुनी एक एक वर रंग फेशन को वेगन दिए अरुण बेंगी अलग बैर वाराते अरुण बेंगी इब्बस एथलीट नॉकआउट नो भी हम ए राउंड तो फुरी हम कोरे ए अरुण ना सुगबु कोरवन अरुण बेंगी की सम सेकंड टू नन्ने हम अने हम पुनन्या दिवेहिन ना की सम मी स्पोर्ट्स के सम बाकी कोम्मे कोते खाता अफ्का अदि हम वे देवे एहे विमा ඒ ගාලී ගන්න කැසම මේ ප්‍රැක්ටිස් කරමු ගැස දියරුග අවමන අනෙක් කැස 2025 ಗ ಅದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಿದಿಬುಣಿ ಶ್ರೀ ಲಂಕಾ ಬೇಬಿ ಮೊಯ್ತಾ ಇವೆಂಟ್ ಗ ಇಮೆಚ ಗ ಬ್ಯಾರ್ವ ಯಾವನಗೆ ಕಂತಿಮಾ ಕೋರಿ ಗೊತ್ತು 2024 ಗ ಬ್ಯಾರ್ವ ಎತ್ತಿ ತೆರೆ ಡೇಟ್ ಲಿಟು ನ ಬ್ಯಾರ್ವೆ ಗ ವಿದೆಂ ಹಮ ಅನೆ ತಿಂಗ್ ಎತ್ತಿ ನಕಿ ಹಮ ಮುಳಿಂ ಅಲ ಬ್ಯಾರಿ ತಿಂಗ್ ಎತ್ತಿ ಲಿಟು ವಿಫಾರು ವಿದಿರು ಬಿಕಿ ಕಾಮಯಾಬ್ ವಿಗತಕಿ ಮೀ ಅಲ್ವನ್ ಮೆನ್ನ ಮೀ एबैन थिंग गोल्ड मेडल प्लस ब्रॉन्ज मेडल मिफार अचीव करे फमीगे मे मेडल होदमा हमें देवेन हम गमस वर्गिन मसके तक कोगन राज्यगा दे वर्गिन मे प्रैक्टिस तक मे एक कमुगे मे टेक्निक्स तक आइच दस कोगन के मे एकन तक कुरिय दिए नोनियम मे जनरली हम मे हें मे शेड्यूल लेग मुबारत ने तस हम कुरा कमेत्तमे मी कुलास तक कुरिय गिंदने अरुमें हम फाइटरों ट्रेन कुरुमुगे मकसदुगा then me opportunity eki duration toga me opportunity libeirus a fighter en hunnamani ready gaye perform kore wara then e invitation libuma ko alumang adi tafatu ituru training take eba kuriya genda ringu terege ene tactics ringu ene gota athlete ene best moves winning moves eti iturang adi polish ko ege beenun ringu terege emme bodan hifena kotaka battan kogge me gendani kudinge tamrimeta so astu fennani giname hono balame hono fennani hama e ringu terege 3 minutes of 3 rounds ge hinga kanta ekama astu athlete train wegen e baade warak durala warak gina number of hours in a train kure ekama hashim se faha ko digo tabi awmen warabboda hama challenge ek dima 2024 ga e event tayyar wen yar e weight cut kuruma weight increase kurum by athlete no jehuma ambika bayar kante the bak tartibe ge hama nuge mi nutrition diet hama पर बोडंग हम विस्नागे कंदा करो यारोन में मेन टाइटल फाइटर के वेट कट करम बस वर टाइम नेगी हम ए इवेंट
mi hoge asharen visang hen to mi mubara mi farmi kuriya de den anun hitere hama bedunternes mi engidan shaugerek wane muetai mi kihinan ana name to mi ko bato mi ge astuga mi mubara mi fada mubara te bana doga mubara te ga hakal gum mi dakkade hen to mubara ta badar go muetai yaki astuga ko bato tafsir ka badada muetai yaki asu thai boxing thailand ge martial art me ataki den muetai ga mi beenu kurveeni ane striking waki ane region tege me onnani the art of 8 limbs away from 8 limbs me bunani ane punch kurveeni elbow use kurveeni knee use kurveeni shin use kurveeni so egotun muetai menam me asami me ubaratuga me faru wada kuri kudina balalaruga me miharu me tibe funa eke gama tamren hodamun da kude neto me kudinge me kamyabi kene to sifa kurane no me kudinge me kamyabi aso me sifa kurane me kudinge aso me dedication ay commitment aso ege natija aso elibige di e kudin me mubarata redium gotun me ebura me yarga 4-5 months kurin hama training fattagen me dual defar non team fahar ves training ga barwi adi training ves e coach hama me strengthening condition working hama techniques working me den visama e training na golun hor kanta waki tartibakun hogkin hama kudinge me natija nenege me di hema hama war strategic adi visnagen coach ge sama irshad agote kudin smen hama dedicated hama commitment e dinim asumi kamiyabi hisaba me kudin me di edmi galon report fa kodana me ane en anghin athlete me gawm represent kori ngena me 2024 ga enege me choma padigen di emme point akon eden ege war bodu hama me discussion take dia referring ge vedugo sama kivege he ene noa veden ege tere hama vegen di by strike tak tankol madun ene strike kore furima e point den justify den hama e ane ham fudewara me ting dimadaka misa e ringu tere ge dominant korne kiha warakatto ane mi ha damage one kiha warate bada waki kantat take hore ege hun edin justification de announce kabu kore bay ane strike ta hori war madunne ne lendu kore ehem begene so mi media mubarat gonu dibone wana ekom mi faro war bodon ekama bisnagen ane amon bege bi female athlete ready honge e fatmat nawma ena mi waran hama dedicated hama athlete ene kimi kamu hama mi faro mi mubarat ga fas kamu ko mi wada kore hen to enno mes fas kamu wada kore ges mi getere ga satek fansas bavering e bahi mene rajya ga mi getere mi baveri first baveri ekto ehma mi bavering ga da badafa mi dibunu kami e badar ga ham fa kore je satek fansas dar mi bavering getere first tar ko baveri first baveri fa mi kami abi hame mi asil ga ehma mi den mi mubarat ge tere tibe funa fa kore wada veri ehem baveri na badar ga kene to e ga umtako mi ange hawar tayyar fa ne to non argument na mi huri limited facilities ke argument na evare boda tayyar fa to kene to e wada veri kon kongo to tibe funa sim kore mi ebe fulum samar same rules setu ga ma ebe fulum strain konom dani argument ge etlitum strain konom algon nubuna nam waki ebe fulum tayyar way fa neti eke algon mi ga bunani argument na ve sama e level ge mikolo ge algon mi etlitum tamrin korem dani ege hekkin non to mi de mubarat ge natija balar e mubarat par anu mubarat kamyabi tur korem dani ad den me mubarat ko baad ko gen dibe rajya me libunu kamyaba ki ko batunu nem faaga kolle ve ituru kamen e betto World Boxing Council laki Muay Thai ge ane governing body so e governing body ga argument ge divehi athlete bævive ekudin ge nan e website ga no ta ebefun ge platform ga fevigen dioma ki argument libe hama sharaf den miya 2024 ge title belt ga divehi rajya ge dida furtam faran ekolevgen dieves argument ge mi no athlete World Boxing Council ge event එක බෑරුවේ මේ දෙකි performance fahu miharu 2025 ge belt එක title belt එක World Boxing Council ge belt එක දිව රාජ්‍ය ge dida ඉන්නාන එම් දැන් කැඩි කරන්නද તો කොම්මේ හරකස් යම ඒ දෙන් ඒ belt දුනියේ කොම්ම තැනක තෙලියස් ඒ title fight ge belt එක हम දිව රාජ්‍ය ge dida ඉන්නාන ඒ අනික කසම දිවෙන්න දිවගෙන් දා වරපොඩ ෆහරක වගේ දාන તો මිකාද මේ आ दायरा कोने कैसा में कुलीवार के दायरा बाजार का दायरा कोने कैसा दुनिया का प्लेटफॉर्म तो
mi alun minge tida mi fenna hama games tibe fakhore wan kamege ko bata tibe fulunge mi association ge farada tibe fulun kura bakka take mi masake kuri romata ka kongo to katta tibe fulunge kuri magu dem battan kura ba ade mi alun men asu mi world boxing council ge mi event ge bare fa ege den hama ne natija ko de alun visni didivehi rajye kiwege heje mige league ta catch no be be ehema alun men Maldives fighting championship ge namuga ite register ge mi Maldives fighting championship ge belumo dharm sakama mi divehi rajye bol war bayar ho combat sport ga mi ule khud hodin ege striking game ga di ground game ge me gole e alun Maldives mi fighting championship ge dharm hama e event ta bawa ege hama local adi international hama events ta be bawa hama mi tayyar wa mi dani miharo हम गैमस में वरगिना मसकते हैं आदित्य बेफ्रों कुरवंगे बॉय करने गए थे मुबारक था हमें उन्होंने हम ती चैंपियनशिप पा हमें राज्य का बेव गुमा हमें मस्त तो हमें मैं उम्मीद कुरने में हम वरगिना मसकते के मिदायरा ही कुरे वरगिना में कामयाबी तक इतरु कामयाबी तक में भी मुद्दत के तेरेगा हासिल कुरा हम एकम हम असर भाषा बसा तो कुरांती बेफ्रों मसकता दें में हमें बैवर टीम अवेस इंगे तो सफा करे तो उम्मीद कुरने tibe from Korea den me ti plan koraba rajya hamen eka mubarata gena egetuga me school waruge gotuga me dunia gama me eki gamta kole mungana kole waruka waruga rajya ges me ge shawgari kan horege kan Korea wen kan alun na me faro me natija me fenigen de hema ekama hama me alun isumid kora geta hisaban alun na wasil wen kan me war Korea ngadi rajya ge me nan me kole waruge daira ge salun na vidali vidan ka neta बड़ा शुक्रिया